Turabaramukije nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye. Turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro n'imigisha by'Uwiteka mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 21 ukwezi ni ukwa kane imwaka ni 2025. Twongeye kubasuhuza kandi tubazaniye amakuru menshi ni amakuru tugiye guhera ku kaga gakomeye cyane, tugiye guhera ku ijambo rikomeye cyane ryamaze gutangazwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yongeye guca iteka avuga ko ishyaka rya Perezida Joseph Kabila ryamaze guseswa ku butaka bw'iki gihugu. Ibi bibaye nyuma y'uko Joseph Kabila ageze mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Joseph Kabila yageze i Goma tariki 18 akubutse iherari muri Zimbabwe, aho yari amaze igihe mu buhungiro. Amakuru avuga ko Joseph Kabila yageze i Goma aciye ku butaka bw'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igiye gutangira gukurikirana mu nkiko Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu nyuma yo kumushinja ubugambanyi ku rwego rwo hejuru, aho amakuru agaragaza ko Kinshasa yatangije iyi gahunda nyuma y'amasaha make ya Kabila avuye muri Zimbabwe, kandi bakaba barimo kumushinja kuba ari we uri ku ruhembe rwo kuba akorana n'umutwe wa M23. Ibi ni ibyashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ubutabera wa RDC mu itangazo yasohoye mu ijoro ryaraye rikeye, avuga ko ingabo za Congo FARDC zigiye gutangira gukora ama operation akomeye cyane agamije gufata matekwa Joseph Kabila bashinja ubugambanyi kuri izi nyeshyamba za M23. Minisitiri Constantin Mutamba yashinje Kabila kugira uruhare rutaziguye mu bushotoranyi bukorwa n'u Rwanda runyuze mu mutwe w'iterabwoba wa M23. Nta kintu na kimwe Joseph Kabila aratangaza ku mugaragaro, nta kintu na kimwe M23 iratangaza ku mugaragaro. Gusa ku itariki 20 umuvugizi wa M23 mu ishami rya politike Lawrence Kanyuka yashyize ukuri ahagaragara, avuga ko kuba Joseph Kabila yageze i Goma nta kibazo biteje ndetse nta kibazo kirimo, kuko umuturage wa Kongo afite uburenganzira bwo kwerekeza aho ashaka. Leta ya RDC yamaze kwemeza ko igiye gufatira imitungo yose y'uyu mugabo yari afite mu duce twa Kisangani, mu duce twa Kashamata ndetse no ku muhanda wa Gurumo n'ahandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kinshasa kandi biciye mu itangazo Minisitiri w'Ubutabera bw'iki gihugu yashyize ahagaragara, bamaze kuvuga ko ishyaka rya PRD rya Kabila rihagaritswe mu gihugu hose kubera uruhare uyu mukuru w'iri shyaka amaze kugaragaza mu gushyigikira umutwe wa M23. Umutwe wa M23 umaze igihe ushinjwa gukorana na leta y'u Rwanda, u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma, rukavuga ko nta hantu ruhuriye n'uyu mutwe. Umutwe wa M23 ushinjwa gukorana na Joseph Kabila muri 2012 2013 warwanye n'ingabo za RDC, yarabereye umugaba mukuru w'ikirenga. Izi ngabo zitsinda M23 kuko barayirashe iratanyagurika, abasirikare bayo bahurira mu bihugu bitandukanye. Utarahungiye mu Rwanda yahungiye muri Uganda, abandi bahungira muri Tanzania, bongera kugaruka 2017 baza biyemeje gupfa no gukira, baza barwana kurusha uko umuntu yabatekerezaga. Uko bimeze ubu ngubu muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, intambara irimo irumvikana, haba ku magambo haba ku masasu. Ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura. Abaturage bari mu bice bitandukanye bakomeje kubona ko ubuzima